Masha for me mo bibia kwaba e de by emergency Ghana TV so me did say bibia will be anyama ekosie eje ama na ebusuafo eyawe hosem se oba sebi ebe by ne ho eje ama bema na bema ene na ye bibia wie na ehu certificate na ebe ba no bema no be ye na adwen se onjintumu ebusuafo eja nkasa ya mami bi ede na sem abeda MFK e wo Lawson TV na sem o de bae ni se oni be me yatena be ma no eni na ye bibi ameba abemu be ma na ye na adwen se on hwa abofra no na nsem bebre na be ma no ye de eka o se wa na abofra ne nye ne dia onye sure se abofra ne ye de eye ne dia eni nti ye mami e de aba be pie mu e wo fide mu asese gya ye mu ano esanse ansa na obeji atumu se abofra enya wo dia no ade ba ko pe ena ese wo je eno an se ubeye abofra no hu DNA ntu ya abofra ni DNA na test no ba na kire se anase results no ba na kire se abofra no enya oba ene dia wo right so betime bie wa no akasa abofra ni nye de enye odia because sebi uni oba na ye de aye bibida nti mema ne yesremo se munye redia momo fa mo ho enhyenhye ma no enye omunye bibi nwie emeba be mu moye ma adwense munye de munye no munyai nti busiafo ye nsem nenko tie mu nsem emasanso ene busiafo update ye maame ebe pie mu e wo fidie mu hase ye busiafo na o kirekire mu na sem ye maame ede ba ye ne se oni ni ku atena for so many years awo ye fe na awo onwu bi da oni no nwu bi na ni ku ekotwempena e wo nachi na mpena atwimu no oba na beka kire ni ku se one ne nyem amomo awo abofra no aba asase weso na maame ni se ohwa abofra na ohu ne se abofra no enye ni ku dia die nti na maame ne kasa ne se one ni ku atena for so many years omukọ hospital no yesi omo problem be ma ne de onye na adwe so be twiti ne de na so oba ne de o twiti ne de ena 2 ansa na oba be wale be ma no one be ma fofo ye den ewe nti onu hu se abofra no enye be ma ne dia nti yeso ye fro oba no ebiso oba no nso se abofra ne die enye papa ne dia papa no nso se abofra ne ye den eye ne dia nti ebusuafo update about sa story no ho nti yesem nenko tie mu nsem emra nanso dani deni ahye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section no e de ama me kamo nenko hwe video no emra sia your update wo ho ai pese ye de ma ye tifo ene ahwefo ena no okuada etwa mu yi ye nua baba ko a friend Docas ebowra fie ha na oba ye no nasem eyetiawa one bemma bi a ye friend no osefrim pon na tie sa warefo ena bebrechi omunya awo na obete a yeso oba bi dia kos se one ni kuronyem one na wo na one na wo ye no na ohwa kwada no a ne sane emunsam tie na wonyi ni se ni kuna enti nasem ne se enka oba no enko ye die na no okuru nko ye die ni akwala no ye hu se ampa se ye ni kuru ba anase nye ni kuru ba eno na oba no ne maame ne na busuafo se da ona abekere se enko ye die ne ye nye enti oba na hwe na so no se manfre pom mai wadawro maso mi mona bua me asemi die obi de me se ka ya adwananka obi ya kwawo abehye mi kuru enti bua me na asemi mun ka bi mam na eno ena manfre pom ma edoso no ewurawura mu ye fra akoso dabi be ma nya ne ba da be ma nya ne ba na no na na je ada roma obowura ho kukuti mu nsem ewo sunyakwan so krobi a ye frɛ ho dwene ho ena okodwene no ho na okoye no akosu gina so se akola no enye osefrim pon ba enye ne ba enti die ne no kra de ono kra de usu se nanso akira asem enti akosu papa se omo betena se abusua hwe ekon befa so betuma boa me ya die ne no na Docas atene ho ase na osefrim pon so atene ho ase eho ene ba bi asem no ekodruye ya frimpon oni ote wonum kwa se nanikum ode was frimpon
Jose otuano na se nani kuma se odo se oye den o na ababaawa no nso me ba cho moma ne nto abaya no so ne papa na eto wo hye trouser red waji ni kiki kama de ne cha ka ho eti yemfa nko ababaawa ne so akoso ya so na yenwie update no technicians but mo mama somra ha na mo fa nko abaya ne so na amanfo mehwe na yehu enipa na he kana asem na akosia video na etwagu sesi moma ne nko oba ne so na yenhwe we enya na odi asebe ba yo ndi odi doka aha mpacho woni akosia na ete fridge n'animu no oba kese wa yese me obolo kama nti na yire chi no kofa oba tintin gramo oson wa chen ne yire ko frempon o mafie bi ko frempon enti yeso oba ne de chinchin atwan odaso aginam se akra ne nya bema ne benti DNA watwi ne mu eye tenten koka betene kura wampene ema bema ne nya DNA woboa nti empanimfo ne se wo mo ye nhyehyeye ne nyankopon ya adom a wokyena ne papa se wo mo be hia na o matena se ahwe na ya peda ye de be DNA nti se DNA no chinchina atwan a na yakwaje court letter na ye de akwa no nti akosia na akosia na we ya Kenya na no ma mfrepo ma ye china sem ye ntumi nka ne trasa oh yes so say nya me benti dabi enhwehwemu no na be kire yes wakọ ho da ne de ebetumi ayesa mate we da say ma me mbacho ate saying esu lobi ba konso asaba ene de me producers de be ya me na kojo to ye de ayam yam te hey ma me ante e fro saying bachom de akueje wo ante akua anopa de na do nam anopa de enya boko meni ablanti mi shi ablanti bi wo etimetim chairman kokwan na efre na kwasi buatin to ohu me no de passam to menim ena mkaja ne se me kwa akwadwene ho entedi nansan ena mdi mu ayema na mkaja odi kanso edi nkanso ka kire mse oneyire ono oba bia wo baako na oba no ne najan enti oba no ne natena ena mso ka se me nso mi nikunu enti so akande a ene mate enti mu ha no ne meka ya na me ne nete ewo chairman pankro no etimetim enti ono no me ne nete dan baakum emu ha 3 months ena nyinsan de bae ti nyinsan de ba na mde tu nanim sa akwasi menyimu no ose nyinsan we de anche ena makwa akwanyam enti me nkwa na me nkoyingu na mse me nkwa na me nkoyingu ne enyingu china no ose sama nkoyingu dia ne mebele pa ena mse me so me nyingu enti me kwa hospital or the 10 cities ena ma me de kwa hospital me free chairman na me kwa anka ase honum na me kwa hospital enti efi okwa na ne fiewura no ene ne ko ntimi ne ko ebo na tag ansa na me nsa de medie kura na eden enti me anyinyi nsa ne ngu nti abema ne se obekere me pa ewo ma na nyame ye madom na nyame so ye masumbi efiri ho besi ne sese akura ne hwe no onhwe no obema miska gisem ne na akom ne ka wose akura ne nyame ba gise okoye DL na mso me so mi niska me di koye DL enti se ne se ate se ade a ono no meye DL ni enhwe sa akura ne ye ne ba na se enye ne ba etosu mienu so akura ne so ni ba bi da sese ba bi ametie efielu na mam 2 weeks wa mam 3 months etwam wa sanso mam 2 weeks 2 weeks na na me go me se me ni ba bi ni akura ne te sese chinchin a wo so oje akura no me se me se de bi mpanifo mla wo ho enti me se madaroma enu enti na maba se me de ba bedam na maka bi ama me mo man me di ele na afi so mpe ba bi ma akura ne na won hwa akura mo hwa na man hwa akura se efielu na yi me ni amaguma ya mobo sese o mi free ha wiki ya wasementu me di akura yi fine timpanifo me se madaroma mo nka bi mame enu enti na no pay oba ushi abema no we me pa cho cha mai kokwa ano e bona na metie be sen me pa cho akura na 8 years ni o shi awo no no na pay wa na so na akwese me pa cho no na pay me nti di sen asa na nyinsen na ba me pa cho di ba 3 months and at the two na ni mo say anche me pa cho wo say anche na do use condom oyisu condom me pa cho de obo uro me pa cho uro ana otu hwie gu mpa so na atena so me pa cho de
girls ne say mema no and boys no me mama pon girls ne say mema no mu hwie gu mpa so na omunya tena so pe na omanyem omo boy life endi e bia enu bi na oni abrante no moye nti time be na de otoso mienu so no e bai me pa cho do papa ana ne no baba akope oni we ni wo ba ako pa ko ndi papa na free oh okay oh yes okay ba ko ni de na free me pa cho Oyere me pa cho de bi se owo fa owo adubi nso ho no wasini wo frɛ na de na oka me pa cho say akra na nya ne bai so oni ska wo de behwe na obi a watimi asi ni fie timu de se oye capable wa hoden wo hia no oye de adwuma me pa we driver ni taxi Trotro anase den ya no amane so ma me pa cho yusu TD that's no a Trotro driver na wo hia no after 3 months now ka che ne se wonyem no oto ase no otenai me pa cho if you ho ayet me pa me da sole ehwa na me obi enime bro say fie pankro no etimetim ehwa na odi hu me da so ehwa na mkoda be oba me ho da say obi enime fie ho a sesi am ka so efie wura akora ne nua ba madam one han dan no me pa cho no na na han dan e che no tukotena adubi nso no nsi ni de ni na de no okọ wanfo wanko me pa cho so o mpeme no o ne me da bi no waja na nyinsen be sa no kan me pa cho okani straight chira na so no obi na di nkomo na ate madam mi ha no ka chere mse odi mbi na waja amina nyinsa abem de ane ebo akora ne bebo me so be ma otimi kan straight nyese bia ono obi di nkomo wa wanim eno otimi ka chere se nka me be di bia ko na de nyinsen me pa abehye no na de na okansa akire wo na akire wo san to aso ne ne ededa dedai pa cho se me mpe bone wo akire ebia bibi betimi akire bi na enem emla na DL semuninti na me pesa me tokoso ana aje o se di ensem ana na mnim semene na nya na o se di ensemunti na tokoso me pesa emla munti na me pesa me ye basabasa ewo na chi me pesa ade no o mpe die na asembia hello na ko be fofo hello aja ko fi good morning akwasi na te say yo ofa kwasi e frame ma me frame po ma ha Lawson TV na ma me ajewa wa ha said ya jewa si ni suo no me kro wa ma me wura ho anopei adan die na si woni ne ntam ayewa dra wa ba Lawson TV o ya jewa do ba Lawson ma me frame po ma na ka se ya ja aja kwasi waso woni na nyinsen odi nyinsen ba beto wani ma aka kire ne se wodi enka be di ni bia ko e na odi nyinsen abanti e be bone so e no kre oboa na de na hwa akra no nti ade na akra no hwa no Debi o me drive no senka we yi question na no a nke ye kwaye ni mu benya kwaye ye wadwuma be me na Sharo na ba na aju ya sare no obedi ko ase to akwasi gina so o so hwe akora no o hwe ne hwe dodo asan te se me yesa me amefro ka ba adubi nsu fie ho me ba na wona me ba atwede na wona me ko na wo kan sam kirem ehwe be na ahwe ne se o manska ekwo be 5 months ne wa ma me wansi di bida wo se akora ne nya wo ba na obi akwa nyem kura ba able wo hutu 20 years oba pan kura wo nya ska fa hwe no enye nsamfu na akeka kire me wo se akora ne nya wo ba enti me akwa nyem dia ne me mebere pa na me fa akora ne nya wo ba enti yen me nkoye DL na me se ne wa ba DL no bla ne ba DL na kwase me hia wo DL na hwa akora no akora na wo se nya wo ba wona me ahwam for 8 years ni ma bilo pankro no obi anime pankro no blon say fie obi anime wo fie ura ya madanse ni wo fie ura o ya madanse ni wo bu me kwase a che wo se kwagwai ma bla nya wo ba ma blanka wo ma ho enti bla na be DL me hia wa ha bla na be DL ma me ho ntomi na pa ba bi ma akora ne na se dan ran wo yi me niam o wo yi me niam ato me fa akora ne fa hin me fa akora ne fa wo so de na ekwa sama boy te ma ma akwa mo fa akwa sama boy dia ene ene me me ba ma bre pa o wa me so o be ai wo ni ba ma mi ru na wo e wa me me ka no ko ha da ma wo
mo menu na ba ko ne papa afirim o papa me ba maka cho o papa ne tiase anka o ma me mle sei o papa na afirim owu ye 4 years ni mi aba basia mi ana me me ready abele hwe akora no ko papa tiase anka onya de o ye no o papa no tiase no kwa no oni me ho owu ye na abusuafo de betu manim no mo de ne ble me ne ne nua ba na de ble firi ko ne nua ba no kora once enso me ba no me ntime nkoto ne ntwene na wo so a wo tiase enso wo so a wo tiase enso Walo akwasi din no hu no waje wa ho a o suggest say owo a obey DNA hu se wafo wachi ana Hello akwasi me pacho din no hu no waje wa ho a o se owo a obey DNA o fa wachi ana So was a dan no time na so as we tua rent fear akura se ene ya wontum fi dem ho wo ka se woni memma mienu na wo entinyo na be ha dan wo chefe wo mu wai akwasi ma phone ne mewa no kakra ma me Mame, say, me ma chi wani me e ja kwa do da da. Am woni me ma kwa, o do ya bro ka, o do wana say. me ne be manete wo ba be wusam ne be manete wo wusam nam kwan kura wo se me ko be ma ho wo wusam nam kwan kura kwase me ko be kura twefo na wo twi osasan me ne be manete me nyam no na kwan ba akoso enyam no na kwan ba akoso be ma ho na me ne tie woni be bia metie wo de ka na me fie nim na ade ko da bia woni be bia metie be ma ho na me nyam me ne be manete wo busa me predu me so me se me nyam ne be manete wo ya we ka kontompo nsem bia nchempanifo no wa ha wo ya we enyam ne be manete enti no wo de no fabla na minya kwan de se fiera nsem na we week ya entu me fie onye se me dwane ja nkola me dwane ja ma abla ofie o papa so for de ne dan me de abatu anim wo so de twenten akra ne nya wo de enti wo de ne be ko sama ambo enti wo hwe de bia ma me saa na amanfo se hwe bi ma me saa akwasi na akra nya wo de ne ko samra boy meme boy akwase o se meme boy last week yawada me ba ha kwa fam ka cham sa me fa no na me ntimi me fa no ko sama board no ko ma obi na me so obi de minim obi kro nya obi na tete me ba ma me 8 years enti me fa ne ma no ma nkoma ne ne nkoma ne china e na ka te ko no wo so nyam na aka kire me ada wo fla me na me ne afra wo fla me na me ne ana na maso asi ba wasi na me maso asi ana enti bana ba ha da ma no de se me ni ahoto mesra ba ha akura no se akura ni ko school kura de ama me adan na ama me ho meto sa adan me bra o mi asem do adan wo hwankofo ma no ato de ato atwene wo hwankofo ma no ato de ato atwene be ga na wudi matam sa me ya ho ya wa hene ya sa me nyi akura na atwa wuti wo ma me bra o mi asem sa adan akwasi hello akwasi ma phone ne mewa no ma phone ne meo akwasi akura wo se akura ne nyamfie sen akura wanya enfie nwatwe a wo wanhwe ne da no sa akura ne yete no sakura no akwasi yete no antimani nyasem na no akwasi sakura no yete no akura enfie nwatwe according to obai waso won hwa akura no enti se bia ba kirem se na me hwe no me de sei na ekọ na wotwe besome me ye ni sei na ye hu but unya nyintumo unya nka hwe no proof na kase obai no enfa akura no ma won kwa samra boy no wancha na de akura ne kotena Na so ma wo de ba no ka we mi na ntina o. Pero yo oro, ese na je na papa. Den para me ka ma je na papa. Do ma
what do you see yourself out for it? What did I call insurance 2018 war? Onya papa because obebie ni namu ema odu bolo shemu nti obeka so onya papa ena stations awado nante na kwasi senka odu kwa yei ena nka wo hwe wo bana sumdwemu a enka meduru ha enti menka sasem no oba a wajeja no wa ma ne na da pen yenka so oba ne nya papa yenka so oba ne nya papa say ya no de yamme say ya no de matam kire me yonko mam akwesi man say ya no de yamme timpanifo me samo mini ba bia akọ say ya kaja akọ say ya na wo de yamme say ya na wo de yamme ana de mabra wai eja mi na hwa me ba na ma me na me honto mi bi na me bra sese fiera sofu ni yimi ni ama atu agu o sofu ni yimi ni ama atu agu esa abontene so na wankasa so ye de adwuma me pa atwa ye meat pie pankro no obi enemy to ye meat pie e na de supporting kra no woni akwasi wo ye echi e na ne be ma bisa akwa wo mienu ase be ma na free mu no me pa atwa na bi na me wo no no ansa na me be fa akwasi e na akwasi echi nso ne be ma foforo asan wo me ba atwa ono kra de ono papa ye teacher ni nti oye no se mebele ntino me ba cho no papa kira de enti ohwe condition na wo hu mi a wo de me famu no e no so obedo me no age no kono kwa de okofo dia me kohwe akula no nti be ma na ne wo de ono na wo miensa so no wabeje ne ba kofo dia e na mienu so e de na sese ye ni bere bi odi kan ne papa free mu oba abrabo no edu ba bi emu oden enti ene ma wo wei mehia be ma wei bene na wo metwa so be ma nkora miensa emema miensa aden ene se wote hewro ni so ye o yekoka de mo ka kire ya ne se nyankopon ne hweba nyame ne hwe nipa enso nyame ne hwe nipa yi mode manu hwehwehwe nkofo anim saa so wahu no enti nya se wo hia be ma oka se mi tu tirim wo se meme ne wonyem okaya wo se mabam menyem abra contraceptives for ho ubetimi ya family planning na wa hwe ho se bia atopa ne na ntimi nya ebuo wo ho ya wo da me pa cho mitimi kase bo ho ban enu na hia se miensa o kwanya mfie sen pacho mo 40 o se sen menti o pacho mo 40 years 40 unya ntwa abra o enti foforo ba se oni be ma foforo ho e pacho dem foforo ba no be ka odo asem tu tirimu a ye nkonkon a huzem ne dem enti mo wani na ho akwasi wo se dan no rent na so ye ne dan fafo ne ben wa no na menti o kasa na kwasi I don't know. na do na kwasamra boy o de na kwankwaso mu ma no ti e ba jo akara awaju na waju wa na kwaju receipt ya de ya bawo o de na so bi ya o na ko ya bi receipt ba jira o kana shero o kana fara na o ke be na o simi ni ana o ba ya me man 2 million a ki o ba ma 2 ta ji na ba ma 2 million afa na azari na ka ba ana no o pa mo so tu anko ana wa de me wa de me akwasi o se me ba o ma me sai me ba o ma me sai wa pam sa akokwa o te ma me sika car front e me nsuo hwe me ensuo bom me na e ma o mo ti dwom akwakofo o ma firi so am o ma kodi dwom o ba na wudi matam kire o mo wudi o matam kire o mo sa me metena mu saa me na mesie e sa na ade ma me e na bo so me nsuso ama me sai Wama me say ya useme ni suban ya mini suban wa mini suban na aba fa amen mini suban na aba fa amen e me ka sa ha dan ma mi o ma ha dan for emudi na wa ha bia ma akura no emudi na wa ha bia ma akura no ya ka me do akwa le si ana emudi na dan for na me ha usika sa na wom adwuma me ya no nim kwa me fa so me ya de hwe akura no
Wonu kwa me fa so am ne hwe akra no enne kra so le akra kwa na akra no fa so odidie Woti adubi nso ha wo de ka betwam da bia kwa me na kwa no fa so odidie me fra wa na odidi matem me fra na ke kan de opɛ de kyerɛ me Hello akwasi eyewa se akra na wo no oba na wo no wo behwe no secondly baby akra ni di ni tibeto so oba wo ne emema du na awo so ne emema duasa na awo ho de wo nhwem na baby a oba ne beda yes parenthood a shared responsibility etu chefa ewomu no oba yeje rent na yesen me ba cho 7,000 enti rent 7,000 wo do chefa ewomu ebeba because I was say oba nya baby di ni trito o ti ase o se say Martin ti so de also won fa abamre wa ye hia wo Lawson ha Nyankopon ya adom a efiri ochene ekro no producer no be hye date na wo de aba na ya tena se na ya ka ho asem why nti sa akra ya nhwe no emfie nwotwe yetimi ka se fa ne bra na me fa ne kwasamra boye a oba ye betena se na ya hwe aka ho asem why Mali di abramo mame we nyansesua papa no kwasem ni ememma num bi wo ho a etise akwasi ya ye ne ka sei chese ono wo ba bedi akọ na won so yafo no emerenti na jete twon na kokọ yigu aya ade bi a ememma bebre na nkasa timiye ebia ne nra Father's Day ye ko ye kakra bi na enya nmonyam wo ma aka binum te sa akwasi sei no wo nya kyerɛ se wonim se obayi wo mpe no wo baba bedi bia ko nyinse ba ya wo so wonkonko nyimu wanko yi anwudi a ne obebre ampa so wama wo bayi eti ni suo na ma menka sa asem we sei maka no ha na me sa ka biom se emema mo ma sugu mo so no eti se de waba odua obayi su a wo su nyina akwase wo na eba so esan se no wo ne ba bi emema refi se ebidum refi se wo no oba ne da ne nsuo na eba no nsuo na eba no ya wontu wo ebi so se yetugu ne etena so se de ben eye wo na wo hunsuo akọ oba no eni ti emma ba wiase ne nyina efri mema ho eti afen adeti na wo dwane oba ni se wo se wo nyini dia na bra ba ye DNA bra ba ye na joba na sama aboy ho no so a wo ka no akoda ye nhwe no ye de no koma obi e ma ne ye yi akwasi no kwasem no wodidi wonnom e bi kura wa wo ma ya wo hwe enkoda no enyi wani emwo ba yi enti nisuo na wo ba no so a wa wo no ma abna ase hwan no aye se kura se wantu ni di na ma na so mu duebo ema duebo ya na ya adwen se sabi just be ma ba ya bra bom ansa ne yetimi ayeye wotu ozo ye meat pie ade na won hweso nye na won ton ade na won penkoda akra nka ho na won sipi ewo wadwuma yem just wo ba be ka be ma ba be ka ho se wa wo miensa emema miensa enti o feel say wo ye obi akeke ema hwe ye ho so yi no kwasem ni ema hwe ye ho so ye ne nsua nyansa se enye se be ma ba wo bra mu a na obetimi abobra no obi ha no be ha wo be say wo bra so 40 ba wan hwe yi a wo di su ni areho ne saa nkakra saa no awu agya wo ma no eniti emanya di sua enye se bi be ma wo ne beda no enu ne sa wo bobra ana sa na mi hia no no ne me da ye mboso me miensa na enyinsa ba ye na che se wo no afa ne ho adi na akwasi twinika no afa ne ho adi waso nya papa wase wadwene enye na ka wadwe ya e ka koda ho ma ne one wona eniti ya ye nhwe emema ni ye so hu se enya de a one ewa abrabo bi bo woni ho adwene enya de a wo pa de papa bi de ama wo bra na koso a misro gyan ni si ho na ye adwuma na tsena se ye adwuma na wa afa hwe ho sabi wo ye adwuma etise de owo kunu I tell you sa wo yoba na se be ma bia ma wakwan mu na se wutimi ye adwuma etise de sabi wo kunu enye se be ma be ka ho enye ba se be ma ne meboa na mom ode how na ebre wo de how ene ebre wa bra bom wo be su kwan wo ne a ewo se wo ye ne future
jai ni tena ho na ye adwuma nyame ya adwuma be ma papa baba ma me da ase na nka me ya da ase nso so me ma nya kakra responsible the elder hwe baby a me fie dru ya ansa na papa efiri mu that time papa wa afra bna obi achem 20 me bra 10 so na me ya adwuma je akachi ye o ya am say da pa ma no ho so what you say ye were responsible fathers elder to ye japa oh yeah me kasa me kan elder japa su a woda na dia wo ye japa ame wa da timi kura bosha me kakra elder ye japa what you say it ye were responsible fathers wo ho but it say kwasi mu idie na ye me yase wo de akwasi eno nko a na ase ha me kakra wa frempon de no ye mo say no mra ana we nso so akofa akwasi ade asam kura ni we no de wo de akwasi boaten ai wa ha pe kura na isi a ekoso kura ma ajanum duru ba bia wo ye aja na asem bi ba na akoye bibie wo ho na no ye di ajanum de yasem nyina say ye ntei ma me no mo da ne ye di ya Mother's Day na nke ye di a enka nyansam ketwa wo ka nyansam ketwa ajanum de he no an say ajanum da ena sabe shi a wake up you kura de na asai ngene ye ntehwe eda ma me nche ajanum de me pe responsible fathers okay sebe omo yire mo ewu eja wo mo single fathers a wo mo ankasa tie gina ahwe omo ma me pe 20 a me che omo de nyame yadma wo chena obia meje ntoma baako eja nom nipa 20 nyame hira wate eja nom nipa 20 oba pa nyame hira wa wo yire wu eja wo na watie gina se ejapa a wo hwe wo ba no mia me tontoma 20 na ma che ede amamo Ebusiafo mi do bibi asese ojibe ma yekohwe video no ebaye answer na ebusiafo ye bekoye story no so no na yentako update ni yewia na yakoye story na nkasa eso yenya ba na se ye mame na no eba be chire mu ofide mu asisisi ano oba na ye na adwen se ompene ema be ma no enye DNA test no eno ana MFK na bedwafo aka no oye den a DNA ne die ese be ma no eje ni yehu nipa potia abofra no eye ne dia because e ba me betina afide mu ase o kase abofra ne nya ne dia maybe nso na de o ka no eye ne klenti oba no ongugo ne ho akosia no ongugo ne ho na die ne no yenye no obi akoma nto ne yem ye ma me ye ebusiafo ene odi na asem abepie mu ofide mu hase no sometimes no the pains are memman bi mano efa so no ebusiafo aya na eja aya na eya o papa fonu binum bon homoden na so ebi mo de inform ho ha o mo yesi oba obefa na obe wa adwen se wo born one day no anase oba ondo no ono e no benyem e de ahyew Mama Father's Day dimpo enye de papa fon binum eye bi omo ya ade ankasa ye ka maame do ne papa do a ebusiafo se wonka papa do hwe ya e na obeka se papa do enye de there are some fathers are omo responsible ebinu maame eja omo ho enye se omo maame ewu omo maame tiase na so papa no na ejina emu e de ma mmofra no maame fon bi edwane eja omo ma ba enhyeda nye bebresa eni nti na yente ho asem ebi nso yiri ewu eja omo ma memman binum ebo mo homoden ehwe mmofra no ye Mama Father's Day omo yi omo yem hwe omo makra no Father's Day komu di aweho esan papa fonum binum ni ye omo ye eni nti e na Father's Day di enye de papa foni esre
ebinom fa we into omohofo ade ya kwa ne se oni nie onhwe abofra no so yo ba ko ebusiafo na ase asem no kra onhwe abofra no na so da abofra no beba obema bi beba so be ye oba no ho ade no oho na ne papa na wanhwe no oho no ba bema rules and regulations oho na eduabo nya bebem ena mambedi me ba no dien e mambedi me ba ni bibia awale no enye ye se ya wo ye be ma de eja se be ma de nti papa fo ne yesremo se wu ni se obeyi wo die se oba no mpo na wo ndo no mpo abofra ne die no matter what you yem na hwa abofra no se maame na wo pese one ne betine bioma abofra ne die onye wo hwe nti yesre papa no binom anya omunia ebinom eye ebimu nso die enye nti se na MFK na bedwafo kan no papa fo no bi ndie omunsi omumafo ti papa fo no yemfa asemu enti ye hofo sanso na ye maame a waba betina fide mu ase ono ka na asem no abusiafo enye be mebia e na wo behia na woni ne bewu nkola miensa esno bia ne papa obia nwalew first one ewu yeti ase first one di yakopon ena eto ne nsa e de frem woni second one atena oni wawo wan hwa abofra third one die danyame ase so ono die ono wo ye wa befa ne ba e de ne ba akọ bo ne maame ne nyede enti tina MFK kan no se wa hemu na ye oda abusiafo nyama bebre wo ho a obetimi dia ede obetimi dia prevent wo ho e di fi awo ti mano mumma mwani na ho yeso obewo na wa ede watu nse di fi wonti o imani ni a edi sale no me pese me wontem na metimi nse fi ho na so bisa ho se booking homes e de dia na eba e di nsem bebre e na eba e ma mofra no so ye de esen choose the good father, a good daddy for your kids. Choose someone who is really, really responsible. Obi a wonim the value of children in their life. And you need pa. Ese ye ma. Ye nyomo. Etsna. E nyomo. Enyo bia keke tibusiafo mano mufa simwe into mo hofo because it's high time a man ese mumma mwani bie a lot of issues abafidie mu ha say obi asem obeka ne say mini be ma bia wo on pese obehwe me ba mini be ma bia ye say on pese obeye say nti mano yesremo mumma mani enna ho ebusiafo ha ena medimu ebesi channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ho midin educate mami esi anesen ebe sanso edi nhimo e wa hebio ebusiafo